Gen mese ave di mba ve ples moun bede pale kaka. E ka propose bandi fe pil makak ta komi zo, tilapli, kris la, barbecue bay. E koman fe mese ne sa vini yo fin fe sa ya fe a epi. Kon fe American just di voye neg yo ale ta kom mba kon si ale ase nou yo pa ale. Gizan batan ten pran ek sa nou fizye debi tout net, depin touye tout net, ja. Amerike a bien tan wè jan ba nan kaka ave, get mama Amerike ki kaka alke pou vin di nou. Da etou. Depi denye milat ki a etin, ta suppose touye tout net. Kom mwen mbat gen, mba bandi, mba ante nan ba e sa. Men pou e pa soufwe aksen pou na ple de fe pil kaka. E paske milat yo ka pran dinite nou pase an bapye, pran vizaj nou pase an bapye. Ase yo kap ban kob, fe pil makap, kidnape moun bay, pran zambot ban nou. San gen, nou pa gen tet nou men pou nou e ke jan lot nasyon ap vire, pou nou viv kon sa tou nou oblije. E pop fwe nou nap detui pou ban malprop te kap viv nan lot peyi, nek pot kob ban nou. Ave di kob la selman ka. Diablo ba, nou telman neve pou Haitien. Mwen nek sa yo fou. Ta ev zon kris la tilapli, zo na fon paket ban kaka touye pop fwe nou pou malpropte yo kap bien pase, kap manje diri. Avek koman yo di sa. Kap manje pil vyan yo ba, nou menm ki sa nak manje. Le yo fin ban ti kaka la jan separe nan ghetto wa. Fime boz, fime kokain, apre sa nan manje kaka bola me la get maman nou mesye.